राजू पुणी एक नुआ भिडियो आपको स्वागत। आज का भिडियो बहुत जबरदस्त होगा जाऊँ तो भिडियो लगी रुहतु मजा नियंतु आ बिंदास रुहतु। आ गोटे कथा हाँ भिडियो जब भल लगे गोटे लाइक करदे आ सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। तो मो मामू आज को 4 दिन है आसिक रही घरे। तो मामू को लेकिन जी बोईसिंगा मो सांग को फोन कर देती। तो आपण मैंने भिडियो को लास्ट पर्यंत देखु कौन जीवु कौन करुचु तो सब भिडियो लास्ट रे कहबी। तो आपण मैंने भिडियो लगी रुहतु। तो चलतु ये होचंती मो मामू देखंतु हई जुने तो सेन हासुच ना पुखरी हिड़ किस कर पुखरी हिड़र मोबाइल टा खसने नाम नबू चाचा देखंतु एटा होच मो सांग सब बेले व्यस्त रहउछ देखंतु। तो आमे माने जाउछु मो मामू बसले गाड़ी रे वर्तमान। तो मो भी जाउछु बसछु। तो आपण माने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु कोथि पय जाउछु कोन करछु वीडियो माध्यम रे देखिबी। तो आपण माने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो। गड़देलिया देखछु ना हां देखंतु आमे माने जाउछु बहुत सुंदर लागुछु बिलो दृश्य देखंतु बिलो बहुत
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସାରି ଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଗିଲାଣି ପେଟ ଖରାପ। ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ଘର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କହିବି। ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯାଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେବ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ତ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇମାନେ ମୋ ସାନ ମାମୁଁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ମାମୁଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ଟିକେ ଭଲ ହେଉନି।
ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସବୁକିଛି ନେଇ ଆସିଛୁ, ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିଛୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଦେବା କଥା। ତ ଘର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ ହେବ। ମୋର ଦେଖାନ୍ତୁଆ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ସେମାନେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଅନୁମାନ ମୋର ଦେଖାନ୍ତରେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭଲ ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ